Lapanti tubuh-tubuh kalau eda kali guna anak kami. Bagi pertodo kami mantandu o Tuhan. Karena serayandu, ras liturgis, si mama kepatin eda me. Kami berkuasa nanang iya o Tuhan. Ajari kami ia ada kuasa satu si badia. Lapanti kalau itu dikenal tenaga kami nanang kami krina anak-anakmu. Makuah kalatendu o Tuhan, kuasa kami ruang meda. Lapanti tubuh kalau kuasa kisah musibah dia, damai biarkan kami, dibenarkan kami kebatin enda o Tuhan, rekam kami, arah anak Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Turang ras senina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serahan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua membantah kerina. Adi ibas minggu-minggu Advent silepas, kita anggor sikap ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan Yesus. Maka ibas peringi enda, rahmat Tuhan ku doni enda, ibas keterukan ukurna. Atena tading i tengah-tengah ta. Ringan ibas poso ras perukuran ta. Mari dage si pesikap pusu kurta jadi ingan tubuh Yesus Kristus. Mari dage kita arsembah man dibata. si berkuae di mata Bapae. Termulia Tuhan ta, si puji menggelarnya. Berdamai bata Tuhan Yesus kabeh. Ibas gelar di bata, sinjadikan langit ras doni. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus, si tubuh guna kinulin doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia, si negu pusuhta guna jumpa ras Tuhan. Perkuah ate ras dame, sirahna idur di bata Bapa. Anak-anak Yesus Kristus, ras kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah, amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata.
Emaka ipupus nama anakna sintua dilaki. Ibalutina alu ampan, janah ipepedemna ibas pelangkah, sebab lanai lidingan ibas rumah penginapan. Lukas 2 ayat 7. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende, ibabai organis rasong liderta. Pengharapan manusia nandangi ketubuhan Tuhan. Ibas berngina, ija Yesus tubuh, melalakal anak kuta Bethlehem, silametah karena ketubuhan Tuhan Yesus. Manusia kuskas ibahan perbebenna, picetkal kesibukan, ibas memperjuangkan ketenangan geluh. Piahlanai lidingan guna ketubuhan Yesus. Amin bagegia, Tuhan Yesus labo surut, ibas nehken keleng Athena nandangi manusia. Oh Tuhan, idan duka kekoten ras kelepaken kami, dan ramilah kami, ibas kami lalar ibahan surah-surah kami. Dahilah kami, tupung pendahin kami, nirangkan kami raskam, rehlah kam Tuhan, tubuhlah kam ibas kusutku. Ras kita rende, ibas ngalo-ngalo kerehen anak di bata, ibabai organis rasong liderta.
kami tedis. Berita karena kerehan di Bata. Aku meraja dame, sireh man bandu, guna nampati ras mulahikam, ibas krina kesusahandu. Ernalemlah kaman bangku. Olah susahi bandu, aludahi-dahin sila penting. Tapi ayakilah kai singena ateku. Aku me penampatndu. Simreken ketenangan menbandu. Amin. Mari sisagani lili Natal ta, tandana kita nggo ngaloken ketubuhan Yesus e. Janah ras kita rendai bas kita mendendenta nomor 135. Mari ras kita ngoge kata di Bata. Si buat ibas Jesaya siwah ayat sada 6. Tapi negeri labo lalap ibas kepicetan. Raja sereh pagin. Daerah si iani suku Sebulon ras Naftali nai igombang-gombangi. Tapi denggo ipahaga mulai ilawi tengah nari ku kenjulu, ku daerah selit arah lepar laut Jordan, ingan bangsa-bangsa sedeban. Enggo ibre kendu kriahan simbelin o Tuhan, malam Athena ibahandu, meriah ukurna ngidah perbahanandu, bali reskala si meriah ukur tupung paksa pranin, tahpe asum bagi-bagikan barang rampasen. Sepatu tentara sireh nerang bangsandu,
Bagepe wisna si megara arkiteken darah. Isuluh keri ipan api. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari sikap kita ngalokan kata di bata artoto kita. Bujur dikatakan kami man bandu Tuhan, ibas krina keleng atendu man kami. Bujur Bapa, la ngadi-ngadi kam ngukurken kegeluhan kami. Sangap kel kami jadi anak-anak ndu. Ibas wari yenda, meriah kel ukur kami. Ibas peringatan ketubuhan Yesus Kristus, singgit seri jadi manusia, singgit seri bagi kami, guna nebusi dosa kami. Bujur Tuhan, meriah kel ukur kami, ibas paksa indape, ibas kriahan ukur kami, ate kami megiken kerna katandu, erbelas kaman kami Tuhan, pakaikan kemahandu sila serta enda, empeseh katandu, man kami kerina, enda pertoton kami, arah Kristus Yesus, reh kami kukam. Amin. Perpulungan Tuhan kata di bata si jadi bahan khotbah ta ibas kebaktin Natal enda, ibuat ibas padan simbaru ibas kitab Yohanes sada ayat sada 10:4. Ibas padan simbaru Yohanes sada ayat sada 10:4. Enda yogiken secara tunggal, yogiken kami man banta krina baginda katana. Kata kegeluhan. Ope dengai jadikan di bata doni enda, kata nggolit, kata ras di bata, janah kata di bata. Mula-mulana nari kata ras di bata. Arah kata ijadikan di bata kerina sinasalit. Lalit sadape ibas kerina singgo jadi ijadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Janah kegeluhan maba terang man manusia. Terang ersinal sal ibas gelap. Janah la tertalukan gelap terang dai. Isuruh di bata persuruhenna gelarna Yohanes. Ia reh guna meritakan kerna terang man manusia. Gelah kerina manusia megiken dengan tek man berita Labo si Yohanes terang Ia reh meritakan kerna terang Enda meterang si tuhu-tuhu. Terang sangana reh kudoni enda. Nerangi kerina manusia. Kata enggo ibas doni enda jadikan di bata arah ia, tapi la itandai doni enda ia. Reh iandahi negrina jine, tapi bangsana la ngaloken ia. Amin bagegia lid kalak si ngaloken ia dengan tek man bana. Man kalak si bage iberikan hak jadi anak-anak di bata. Kalak jadi anak-anak di bata. Labo tubuh arah darah manusia bagi biasana, entah tubuh arkiteken sekala di laki, tapi di bata kap bapana. Kata enggo jadi manusia, janah ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan na simbelin, ema kemuliaan si bereken di bata manbana, arkiteken ia anak di bata si tonggal. Anak encidahkan lias ati
raskai si benar karena Bapa Baginda mekata Tuhan si sehman banta ibas minggu indah kekelangan Tuhan temanta emaka kata enggo jadi manusia. Kata enggo jadi manusia. Mejuah-juah man banta krina. Mejuah-juah man bandu krina senina turang kami ijapape kamringan. Temanta ibas minggu indah kata enggo jadi manusia. Imulai kami arah sada kisah. Kisah nyata karena sekala pemimpin ibas Kesultanan Yogyakarta. Si tergelar emekap Sultan Hamengkubuwono ke-Siwah. Sultan Hamengkubuwono ke-Siwah indah terkenal alu ia pemimpin si merakyat. Melala kisah menarik si jadi ceritana. Pernah sekali indah sada kisah nyata si isaksikan pe diberu sayuti melik ibas paksai. Nina ibas sada paksa lit sekala diberu perbinaga beras berangkat me Athena ku pasar Keranggan di Yogyakarta. Ibas ia berangkat ndai bagi biasana maka ia stopna angkutan. Tapi ibas paksa indandai lewat me Sri Sultan Hamengkubuwono ke-Siwah indandai i stopna janah la itandaina. Maka stopna mobil jeepna rahnina tolong Pak angkat beras enda nina man Sri Sultan dai ialah tehna Sri Sultan tolong angkat beras enda Pak nina maka angkati Sri Sultan dai ka beras nandai ku mobilna maka dalan ma ia ibabana mobil jeep nandai seh kubas pasar Keranggan seh kubas pasar Keranggan pe nusur ia katakan diberu perbinaga beras deka tolong Pak turunkan berasnya ninaka maka turunkan naka pesusur naka beras ndai sada-sada pesusurna pas waktuna ngodong kerina pesusurina maka rah nina diberundai ini ongkos saya Pak nina ibas ia berekena ongkos nandai la alukan Sri Sultan Hamengkubuwono pe-Siwah kenenda. Rahni na ibas pusuhna sombong kai makana la alukan na ongkos na nina. Enggak usah Bu, enggak usah nina. Maka lawes me Sri Sultan Hamengkubuwono pe-Siwah ken endandai. Kencas de dandu rah sekala polisi katakan naman ibu andai. Mbak Yu tahandukang ise enandai nina lakutah adik kutah supir iya supir motor na inandai nina tandukin ise iya Sri Sultan Hamengkubuwono pe-Siwahken iya me raja ibas Yogyakarta enda nina bas jendai pingsan di berundai suruh-suruh nanggo raja, suruh naka raja ngangkat berasna, pesusur berasna, la ia rapna. Kekelangan Tuhan. Ketika pemimpin si merakyat saja, ia berbaur arah rakyatna, banci sengget rakyat nandai, banci pingsan rakyat nandai. Apakah Yesus adalah anak dibata? Si seri ras manusia, si bagi manusia tubuh seri ras manusia. Uga prasanta. Arkiteken Yesus juru selamat ngit tubuh guna kita. Ras mereka pengharapan man banta kerina. Kekelangan Tuhan adi sinendai ibas kitab Ogenta. Ibas kitab Ogenta indah sada keadaan si cukup berada di dalam kegelapan. Kala Israel hidup tanpa pengharapan. Ibas paksai tindas menindas terjadi antara pemimpin dan rakyat. Tuhu-tuhu memang melala dosa si bahan bangsa Israel. Gelap kegeluhan bangsa Israel. Tapi ibas paksa sedih. Lip kabar baik. Janji Tuhan. Arah Yesaya. Arah bagin
ogenta ibas paksa enda. Tapi kekelengan Tuhan, adi si perdiatekan, ibas paksa uga Jesaya bergumul ibas nahken kata di bata, nahken pengharapan nandangi bangsa Nena raja Ahas ibas paksa adi senan ibas pasal-pasal sope lengana, iji raja Ahas pela naik pengharapan, buktina isuruh di bata pindo tanda manbana, pindo tanda Immanuel nina. Layang git mindo tanda pe. Ate di bata gelah raja mengandalkan Tuhan, tapi bas paksa pe raja Ahas tidak lagi mengandalkan Tuhan. Langgeluh ibas Tuhan. Nena rakyatna pe ibas paksa laneng geluh ibas Tuhan. Ibas bangsa Israel ibas paksa lid ibas ancaman. Ibas penghilangan harapan silit ibas diri bangsa Israel. Adi si perdiatekan gemetar bangsa Israel, gemetar raja Ahas. Begini na ibas kitab Jesaya. Arkitekan kepungan kerajaan Syria ibas paksai. Semaka tempat-tempat tidak ada lagi pengharapan. Tempat-tempat lanai lit pengharapan ibas paksai. Tapi kaisi terjadi. Anempe lit kegelapan, anempe tidak ada lagi harapan, anempe berbagai-bagai dosa silit silakukan bangsa Israel ibas paksa tapi iselamatkan di bata atena bangsa Israel. Arah Jesaya, arah kitab indah isah kena. Mari si perdiatekan si menarik ibas paksa indah. Ibas Jesaya siwah ayat 6 indah. Daerah si iani suku Zebulon ras Naptali nai igombang-gombangi, tapi denggo ipehaga mulai ilawit tengah nari ku kenjulu ku daerah silit arah lepar laut Jordan ingan bangsa-bangsa sideban. Adi senen kekelengan Tuhan. Sebulon ras Naptali ketika Jesaya ngerana karena indah, Sebulon ras Naptali indah gue hancurkan Tiglat Pileser ibas paksa Sebulon ras Naptali indah labo ingan si meriah si krina kala Atena kuje lang ingan si kitik si tidak diperhitungkan orang lain, tapi arah Zebulon ras Naptali, suku Zebulon ras Naptali yang mau pagi. Ras sinen ibas padan simbaru Zebulon ras Naptali yang mau daerah Galilea, daerah Nazaret. Ingan Yesus belin, ingan Yesus bertumbuh. Makarah nina kala bancikin si mahuli reh i Nazaret nari nina. Kota Nazaret, kota Galilea tidak diperhitungkan. Janah underestimate kalak nandangi Nazaret. Bancikin si mahuli reh Nazaret nari nina. Engkai makalah Jerusalem. Jerusalem padahal ingan rumah pertoton. Tapi bagem nuriken sa, bagem keleng ate di bata keleng ate di bata lahanya man ingan-ingan si megah, tapi bangsa si kitik yang tidak diperhitungkan, kota si kitik ingan si kitik araheme angkatkan adalah bukti keleng ate di bata, bukti keleng ate di bata man bangsana. Si pertama kekelengan Tuhan kata enggo jadi manusia. Artinya maka di bata la ngadi-ngadi ngukurkan si mahuli man manusia. Maka sangap kel kita jadi anak di bata. Si peduakan kata jadi manusia di bata jadi manusia arah Yesus Kristus. Lid ije penurunan level di bata si maha kuasa. Penurunan level nih ini labo penurunan kualitas lang. Penurunan level di bata si kuasa tubuh guna manusia. Maka anak nandai jadi manusia. Tubuh ibas rupa manusia.
gunakai. Guna nelamatkan hubungan antara manusia ras di bata. Manusia si perdosa ras di bata si erkuasa. Seidah turun level di bata. Solid ia ras kita. Kata jadi manusia artinya maka nuduhkan solidaritas di bataman manusia. Di bata ikut merasakan rapuhnya manusia, ringkihnya manusia, arah anaknya Yesus Kristus sipe harus menderita guna manusia. Di bata merasakan duka, kerapuhan, kiniseran, perbeben, tantangan, kegeluhenta, arah hidup anaknya Yesus Kristus. Di bata memiliki solidaritas dengan kita. Solidaritas Allah man manusia. Kata enggo jadi manusia. Ibas Yesus Kristus nuduhkan makana di bata bersolidaritas ras kita. Dan sudah seharusnya ketika Allah bersolidaritas dengan kita, kita pun memiliki solidaritas kepada yang lain. Ulah karina tali gegap gempita ngenca, tapi solidaritas tidak ada, bahkan dong natale banci rubat. Melala maga-magana, tanding pertandingan sayembara antar sektor A dan sektor B. Tanding pertandingan apapun bisa dipertandingkan. Ibas perayaan-perayaan Natal. Kedungena lanai idah solidaritas Allah arkiteken kita gonta. Maka kita tidak mampu bersolidaritas dengan yang lain. Lanai kita mampu bersolidaritas dengan teman kita. Natal itu adalah solidaritas. Kata jadi manusia adalah solidaritas. Bagaimana kita merasakan orang lain, bagaimana kita menggejapkan kehidupan orang lain. Natal adalah solidaritas. Ingat, di bata git jadi manusia, arah anaknya Yesus Kristus guna perdamaikan kita. Di bata mereken anaknya si tunggal Yesus Kristus. Guna kita turut merasakan apa yang kita rasakan. Adi di bata pe Yesus Kristus pe bersolidaritas. Sudahkah seharusnya kita pe Natal enda adalah solidaritas. Si petelukan kekelengan Tuhan. Tidak mudah menjadi turun level. Lama suka. Misalkan kita ndai ku kerja-kerja, ibas kerjai kita sukut. Enca sah kita kubas kerjai sada pelanan dari kita. Padahal kita sukut. Atau contoh si peduakan. Anak ta, enda dai musim muat raport. Musim muat raport anak ta, maka reh kita ke sekolah. Rah kita ke sekolah, enca sungkun temanna anak tandai, isyah nina. Laku tandai, nina anak tandai, man temanna. Padahal kita adalah nandena, kita adalah bapana. Tapi kata kena, laku tandai nina. Bagaimana mesti terjadi? Maka nina ndai, ibas kitab Yohanes sada ayat 10-11. Kata enggo ibas Donienda ijadikan di bata arah ia, tapi lai tandai donienda ia. Reh iandahi negeri najine, tapi bangsa nae langalokan ia. Betapa menyedihkan si Tuhuna ketika solidaritas tertolak kah? Di bata jadi arah Yesus Kristus. Kata enggo jadi manusia. Yesus Kristus tubuh guna kita, guna nebusi dosanta. Ras kita mengatakan, laku tandai kamu. Kita menolak dia. Natal yang harusnya jadi perenungan membantah. Gegap gempita Natal
Apakah mampu engkau yang menenggelamkan solidaritas di batandai? Ulah kari taran kita sibuk ngurusi salon, ngurusi merek gincu, guna pakai ibas Natal ngurusi pakenta, ngurusi seragam ta, ngurusi penampilan ta, tapi lupa kita arti makna Natal Bahkan ibas Natal pe bancika tidak sengaja kita menolak ia. Betapa menyedihkan. Yesus si lahir guna kita, tapi kita tidak si ergakan Kata engkau jadi manusia. Natal tidak hanya hura-hura. Natal tidak hanya gegap gempita. Natal labo hanya sorak-sorai, tapi Natal adalah solidaritas. Kata jadi manusia harusnya jadi perenungan man banta, man bangku, ras man bandu. Sudahkah kita bersolidaritas bagi si ban Yesus Kristus yang memberikan diri guna memperbaiki hubungan kita ras di bata Bapa? Sudahkah kita memberi diri untuk Natal indah? Mari siapkan hati kita. Olah hanya kita mempersiapkan tampilan luar, tapi kita mempersiapkan hati, memiliki hati. Olah kari sibuk sa kita darat, lupa petubuh Yesus ibas pusuhta, lupa mereka ingan guna Yesus tubuh, sah maka dung natalepe kosong denga bas, rekitikanlah ia tubuh ibas. Tubuhlah Yesus ibas pusuhta. Ingatlah kelang atena kita. Kaipe ilakukan na guna kita. Ia bersolidaritas guna kita. Ijalalit pengarapan. Ijeroh Yesus. Mereka pengarapan man bantah. Man bandu kerina. Si mungkin ibas paksa indah. Bene pengarapan du. Marilah. Yesus tubuh. Mereka pengarapan man bantah. Kam si mungkin merasa hidup du hampa. Yesus tubuh guna kita. Bersolidaritas guna kita. Ia Nasaret nari, kuta sikitik nari. Ras ia pe tubuh guna kita. Selamat Natal man banta krina. Solidlah kita, baik secara gereja, secara masyarakat, secara jabu. Natal menjadikan kita semakin solid bagi di batape bersolidaritas untuk kita. Amin. Atau kita. Pucuri katakan kami membantu Tuhan. Kata Tuhan gue bagikan kami. Kata jadi manusia. Idah kami uga belina kelang atendu. Igecapkan kami Tuhan. Belin kelang atendu man kami. Ajari kami Tuhan. Gelah ibas perayaan Natal endape, kebakti Natal endape, lanutupi kasih Kristus, arah berbagai-bagai gegap gempita perayaan seibahan kami, tapi arah EP kerina tetap iingat kami, Natal adalah Yesus Kristus, singgo perdamaikan kami. Ras di bata Bapa. Tubuhlah ibas pusuh kami. Di tengah-tengah gereja kami. Di tengah-tengah jabuh kami. Jadikan kami semakin solid arah ketubuhan Yesus Kristus si bersolidaritas guna kami. Indah pertonton kami Tuhan. Arah Kristus Yesus reh kami kukam. Amin. Perpulungan asaban Cina raduras kita tadis. Rikutkan kerina kalak sitek ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari dage si aku ken kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa sila arsibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing udang-udah nari, siso keliamen, tergelar si Maria, sing nanami kini seran,
sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken go keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhan di bata, Bapa sila arsibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tek man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam krina. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita nahken persembahan pengatakan bujurta, ibas Roma 12 ayat sada. O senina ras turang, nginget perkuah ate di bata simbelin, sisah kenaman bantah, kupindo man bandu, endeskenlah kulandu, man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena. Sebab bagema arusna, kam ersembah man di bata, sueras biangdu, selaku makhluk si rukur. Ibas kita ngendesken persembahan ta, si puji Tuhan, ibabai organis rasong liderta. Mari artoto kita ibas pertoton persembahan ras pertoton sapaat artoto kita. La ngadi-ngadi Tuhan kami ngatakan bujur man bandu, ibas krina kecibal kegeluhan kami, katandu nggo ibegikan kami, isaksikan kami, nai nari, uga ulina Tuhan, si tetap ngukurkan si mahuli man manusia, seh maka iberikan du anak ndu si tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus jadi seri ras kami guna nebusi dosa kami. Tuhu-tuhu luar biasa keleng ati Tuhan man kami. Ajari kami Tuhan, nginget-nginget perkuah ati Tuhan. Ajari kami Tuhan, nginget-nginget keleng ati Tuhan. Ibas krina dampar kegeluhan kami. Ibas paksa indah Tuhan, ngoi persembahkan kami, pengatakan bujur man Tuhan. Pasu-pasundu persembahan indah Bapa. Arah kaisi persembahkan kami, arbuena dahin Tuhan, arbuena kelang ati Tuhan, si banci ilakukan kami, ibas tengah-tengah runggun indah, bagepe ibas doni indah. Artoto kami ibas paksa indah Bapa, nandangi kerina serayandu, singelai tengah-tengah runggun indah, pertua diakan emeritus, Nora naras emeritus, krina anak-anak kami pe. Tuhan si masu-masu krina serayandu. Tuhan si masu-masu pendahina. Tuhan si masu-masu kegeluhanna. Tuhan merikan rejeki si simpar manbana. Mencukupkan krina keperluan kegeluhanna. Bagi kape Tuhan, artotokel kami manbandu. Damai ni Kristus tetap ringan. I tengah-tengah krina jabu serayandu. Bagi pi kesusurenna. Kam si masu-masu sa Bapa. Tek kami dipersiapkan Tuhan masa depan si terbaik
nandangi kerina kesusuran serayandu. Ertoto kami ibas paksa indah Tuhan, nandangi kerina anak-anak Tuhan, ijapa pe ia tading, terlebih-lebih kerina perpulungandu, ibas GBKP Runggun Surubakti 2, ndokum siroga indah. Adilit ibas keadaan sakit, Tuhan, ertoto kami manbandu, kam sim pegegehi ia, kuasa Tuhan si mereken pengarapan ibas pusuhna, alu semangat sirahna ibas Tuhan nari, ngasup ia nalukan sakit pinakitna, pasu-pasundu kerina tambar si ipanna Bapa, arahe kerinana, banci pulih kesehatanna. Ertoto kami ibas paksa indah Tuhan, adilit senina turang kami, silit ibas perbeben kaipe Bapa, perbeben ekonomi, perbeben jabu, perbeben sakit pinakit, perbeben ibas anak-anak, erpengarapan ke kami manbandu Tuhan. Kamlah Tuhan kami, si mereken serpang pula, nandangi kerina anak ndu silit ibas perbeben. Ajari kami Tuhan, ngasup ngidah keleng ati Tuhan, kuasa Tuhan, sindauh belinan singgo ialoken kami, asangken perbeben si paksa enda ialaken kami. Adilit ibas paksa enda lit ibas keriahan ukur, bujuri katakan kami manbandu Tuhan, keriahan ukur si banci ilakoken kami, si banci ialoken kami. Ajari kami Tuhan, ulah lupa manbandu Tuhan kami, si mereken kesempatan guna kami meriah ukur. Ertoto kami Tuhan, nandangi kerina rencana-rencana perayaan Natal i tengah-tengah runggu nenda, ibas perayaan Natal umum i tengah-tengah runggu nenda, si ilakokan ibas tanggal 26 Desember 2022, Tuhan si masu-masusa, Tuhan si erkuasa, kerina acara banci erdalin alu mahuli, erkiteken Tuhan, terpuji, termulia gelar Tuhan. Lebih asas deh, ibas kerina rangkaian Natal, igecapkan kami, keriahan ukur, kemalaman ati, erkiteken ketubuhan anak du, Yesus Kristus, ibas pusuh kami, ibas kegeluhan kami. Bujur Bapa, enda kerina pertoton kami, alami kami Tuhan, ibas kerina salah ras dosa kami, arah Kristus Yesus reh kami kukam. Amin. Perpulungan asaban Cina mari raduras kita tedis, sisahkan perpadanan taman di bata. O turang rasenina, Tuhan Yesus setia kap, kelengatena la pernah ngadi ibahan dosa manusia. Ibas paksa indah, ngit ngekam, ngaloken ketubuhan Yesus ibas pusuhndu. Ngit ngekam, mereken dirindu jadi pasu-pasu, bagi Yesus nggo mereken dirina manbandu. Ibas kita peteguhi perpadanan taman di bata, mari si puji ia arah denden si babai organis rasong liderta. Kudo
kita bagi sinajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu iperbadi amin. Rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu bas donienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas wari sendah indah. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah ku kegeluhendu sekala-sekala. Dagi alokanlah ketubuhan Kristus ibas pusuhndu. Gunasye alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabundu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Ibas ngudungna kebak tinta, ibas berienda, mari kita bertotos karena riman Tuhan, toto kita. Tuhan Bapa kami, siringan bas surga, toleh ketang kami bujur Tuhan, ija nguka dengkakeng kami, katandu, arah kemahandu, pendeta kami, pendeta Depi Siska Sembiring. Papankanlah endaku pusuh perhatian kami kerina Tuhan. Gelah gejap kami uga ibas ketubuh hendu. Ema sada kesangapan man kami kerinana. Paspasulah kami ras kerina isi jabu kami Tuhan. Bagai pesi ngelai kebatinen da ibas wari endah. Pertua kami, pertua Julian Tabru Pelanginangin. Muka sikap ia ibas baba liturgis nape Tuhan. Pas-pasundu ia ras isi jabuna berekendo pentaran ras kesehatan menbana pe. Bagai pe Tuhan song leader kami singgo sikap melayani ibas warina pe. Pas-pasundu ia ras isi jabuna krina. Bagai pe organis kami Tuhan. Pas-pasundu ia ras isi jabuna krinana. Bagai pe krina simat bagin Tuhan. Silai singet kami si mas-mas susah. Endam toto kami Tuhan alamin salah dosa kami. Arah Yesus Kristus reh kami. Amin. GBKP Majelis Unggul Subak Ibuan Program Klasik Kawendai Ngatakan Selamat